אהלן אמא, זה לידור, כפי שאת רואה, ואני פשוט מצלם פה משהו שתראי למה יהיה לנו כל כך קשה לעזוב את ברזיל. אז הנה אני רוצה שתראי פה משהו. זה החדר שלנו אגב. שלום גילה. אוטו, como é que é? כלב? כלב שלי, ניניטה. נינה. נינה, olha ali, Nina, fala com a vovó. אוי ניניטה. cadê o Otto? E o Otito? Otto? Otito, mãe. Otto. Otto, que Otto, olha pra câmera. Aqui. Olha aqui, Otto. Nina, Nina, o que tá fazendo, Ninita? O que tá fazendo, Nina? Ai! Que doida. Ela come nossas cabeças. Oi, Otto. Otto, olha pra câmera, Otto. Vou pegar seu osso. Você não vai fazer isso comigo. Você não vai fazer isso comigo. Que isso, Otto? Otto, olha pra cá. Otto, aqui, ó. Otto. Otto. Ei, lindo. Cadê a Ninita? Dá uma pata aí. Quentinha. Oi, mamãe. Oi. Bonitinha. Tomás? Quem está chamando? A Suzy? זאת הסיבה שיהיה לנו כל כך קשה לעזוב פה. אני אוהב אותך אמא ומתגעגע אלייך המון. אנחנו מגיעים. ביי. נתראה בקרוב.